Assalamualaikum saudara, jumpa lagi dengan saya Muhajirin Ajir. Saat ini saya sedang berada di acara trail yang diadakan oleh Rata Aceh Besar. Ini merupakan event ketiga yang mereka adakan di Aceh Besar. Saat ini seperti yang saudara lihat, para rider sedang berkumpul dan nanti akan dimulai start kurang lebih pada pukul 9 pagi ini. Mau tahu info lebih lengkapnya, simak terus video ini sampai selesai ya saudara. Nah, sekarang saya sudah ada di depan balon star dari acara Rata 3 ini, saudara Len. Seperti yang saudara lihat di depan sana sudah ada motor-motor rider yang akan memulai start sebentar lagi. Jadi ya. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back, but you love me like that. Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little. If you like that, it's like every time I settle down,